Dobrodošli u informacioni sistem klinike. Vidjet ćemo kako da registrujemo pregled. Najprije moramo da uđemo u karton pacijenta. U karton je najlakše ući ukoliko je pacijent zakazan sa glavnog ekrana aplikacije. Ukoliko pacijent nije zakazan, moramo najpre da ga nađemo. Kada pronađemo pacijenta, u njegov karton ulazimo bilo klikom na ovu ikonicu ili obeležimo pacijenta jednim klikom miša i kliknemo na dugme prihvat. Ušli smo u karton pacijenta. Vidimo sve evidentirane preglede do ovog momenta. Novi pregled obavljamo, unosimo klikom na dugme pregled. Otvara se menu sa različitim vrstama obrazaca pregleda. Ulazimo u najopštiji od svih, to je prvi od pregleda, specijalistički pregled. Unosimo sadržaj pregleda po predviđenim poljima. Dijagnozu možemo da unesemo direktno kucajući ili izborom iz šifrarnika MKB10. Kada smo pronašli dijagnozu, potrebno je da kliknemo na ovo dugme da bi je dodali u ovo polje, jer samo dijagnoza koja se nađe u ovom polju bit će odštampana. Kada smo obavili, odnosno uneli pregled, ceo sadržaj pregleda, pregled snimamo klikom na dugme Snim. Potom možemo da ga ištampamo klikom na dugme Specijalistički izveštaj.